U Bojniku je danas odigrana međunarodna ragbi utakmica Srbija-Grčka. Bojnik je danas bio domaćin jednog velikog sportskog ragbi događaja. Na stadionu Pusta reka sastale su se ženske reprezentacije Srbije i Grčke. Meč je odigran u okviru finala Kupa Balkana za žene. Ova utakmica bodovana je i za svetsku rejting listu, prema kojoj će se krajem ove godine određivati grupe za Evropsko prvenstvo 2024. godine i kvalifikacije za svetski kup koji se igra 2026. godine u Australiji. Kako istakao Jovan Vujošević, evropski direktor ragbi federacije, sport nije rezervisan samo za velike gradove, a igra u Bojniku je pokušaj da publika uživa i stekne saznanja o ragbiju. Znate kako, sve reprezentacije u Srbiji praktikuju da igraju u Beogradu, ali nažalost Beograd je zasićen sportskim događajima, muzičkim i drugim kulturnim događajima i uvek je veći odziv u unutrašnjosti. Primer za to je rukomet koji, ja mislim, igra sve utakmice u Nišu i puna je hala uvek, ima veliku podršku. Evo, to se danas isto pokazalo u praksi ovde u Bojniku i zato zahvaljujemo opštini Bojnik i rukovodstvo opštine Bojnik zato što su priledili za nas ovaj vrlo bitan događaj. Inače, naša reprezentacija se danas takmiči u Kupu Balkana u ragbi 13. Ovo je finale žensko. Počeli smo da razvijamo ženski ragbi 13 2019. godine i imali smo prekid zbog COVID-a, ali sad nastavljamo sa radom. I naravno očekuje vas još puno toga, nadate se da 2026. nastupite u Australiji, tačnije na Novom Zelandu. Pa da, sledeće godine se igraju kvalifikacije za prvenstvo sveta u ragbi 13 koje se igra 2026. u Australiji na Novom Zelandu. Mi se nadamo da će se odazvati naše profesionalne igračice, našeg porekla, naše srpske dijaspore koja je zaista velika u Australiji i sa njima i sa ovim domaćim timom mislimo da možemo da napravimo rezultat. Lazar Živković, koji je zadužen za razvoj ragbija u južnom delu naše zemlje, ističe da ovaj sport postaje sve popularniji kod dečaka i devojčica. Radi se što se tiče juga u Vranju i Paraćinu. To je i cilj da se u nekom narednom periodu napravi i znači još dva klubova. U Paraćinu već postoji, odnosno u Vranju da se razvije, u Leskovcu, Nišu i da i tu može da se radi takmičenje. Pored muškog imamo i ženski ragbi. Tako, imamo i ženski ragbi, kao što vidite dobri smo i na novoj sceni, trenutno finale Balkanske lige, odlična je stvar, zahvalio bi se opštini Bojnik, predsjedniku opštine Nebojši Nenadoviću, kao i gospodinu Daliboru Ljubenoviću Lapišu, koji su ovo sve organizovali na ovako jedan lep način. Drago mi je da je puno i publike ovde, tako da uživamo u ragbiju. Za sada vodi naša reprezentacija, nadamo se da će tako da ostane i do kraja utakmice. Pred brojnom publikom koja je bodrila našu reprezentaciju u Bojniku, rezultat je na kraju prvog poluvremena bio 4:0 za našu ekipu, a utakmica je završena rezultatom 8:4 za reprezentaciju Grčke.